UMLA ke NPP na omsning Dr. Celestine Lengdo la kantha ya kaseng sang partai ka Voice of the People's Party VPP ba ka jingkeno jengka ba ka sokal MDA ke bayam da ka NPP kamle AA halo put usam bat ka sokar bamsap habakran ka jingang paj ba hamokurat matakas ban pan jing kesian ya Dr. Dila Nonglaj uketong MP ke NPP sya Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency Dr. Celestine ong ba ka jingkeno ba ka sokal MDA kamle AA kadai tang ka jingkran la jenhau haba pen pioneer ya bakan tha ya NPP Dr. Celestine ong ba ha kirensan social media jumi ki jingkan tho ni comments ba kinu bakren ban yaro ya soka bat ban kasian ya NPP kin sya keno kala bagi sya thet ba ka ayo pisa daki berni ula ong ba uway na unong yarap election ka VPP ula keno bagi tu ki bam kasian ya ka VPP kidai kinong syun bat kani kadai ke babakla bat wakam baka NPP kan om khot nong syun ya gitu bam kersian ru namar baka yang hak nong rim hak ju ka por wakan tha ru ya ka jingkam ka VPP bakan wanra ya ka jing ya teli upai benreu katba u extreme member badai UMDC na mau keruat ula resign ula bu jingkli kumno kat u extreme member un syu resign kram ka daw bat abu jingkli ru hatu katamu ka jing ya teli habatang paramaki ru kimdon ka jing ya teli ha kaju ka pol ong badai ha kani ka soka MDA bana preng khat atli ki jaka ke baya kaji berka asam ka soka ka ala ban penbej hendeu teli bar kidang sa hendeu teli ula ong bagi paj ba kim dai ke bamat la ban susya yalam bakla ha ginia bom syong nia bat ula ong balada dai baka ina lain permit ni ILP kahap ha kebo jeng ka soka jela radep a ina do menno handai nama badai kahap ha ka soka pedeng ka soka jela kadang yakun banyo yaka Tehan ray hakine kisni ki bamenta habangi wan ban yalap election bat habangi pay ya ka social media kabangi yo i kalong ba uno ubakren ban yarong sorkar uno ubakren ban kersyani ya ka NPP kawai ka parti ka ong kita ki beri ke balasak hit Kai ka bakran Dr. Bom Mentaro kiong sibit sampai nepok comments ngani tu lupa kinsa ong ka NPP kalai si berni ke pisai u nak kata kadau uyaro tehan renga ngawang ipi ngakren ngayarapan pensai ngiyarapan kedau lengba kikam baka sorkar MDA kalale ki parti ki bakeno menea kapor panganangawan napo umsning sene ngapek ya ka hapo YouTube udon uwe u bayalap election ngakrai nganajar kerten kendiar ru kamlele mo bayalap nam taka VPP sa cek mapiru ndai mga tausta mga uong ba habaduna brio haki meeting ki jongi kamut ka meeting jongki ngaladu mensim but habang adu mensim uang ngapule ka Bible but hakata ka jingpule Bible jongu ula batay sa pangkat ma kumno banyele persya ikinongsyam hakapor jong David te banong bangini alak election but baro ubang kersan yepi uday unong syun telah bakla palat hingam ni naga party NPP ngiwan sama kerwat ngin sa lek sikiway ki Jakaru banong kine kiday kinong rim ki baka NPP kayen kine kiday ki kam ki bangilale kiway ki party ru kidon ka hok bang yalap election kidon ka hok ban keno yang ikat bakimon tangba ka NPP da lele ru kanom khot yaki kinong syun lano ru ka NPP kanom khot yaki kinong syun namar bale ngi yang ha kanom rim hamau kerwat
PN re UMDC UN Denam deh lajayu kita kiliat sini ngayok sekau bau UMDC na mau kerwat ubalong kum UIM ula resign na katakat kamu don't even resign klem daw kadon kadaw kajirwai jomba rana mo kajirwai jomba rana ngamkwa aban ruwai lut hane nomor kastur dong agamlong tangba kaong imat kadon kadaw kat UIM ban resign bat utaw ba resign ru uday na ka parti ka baong ba ngin lek segi sinong kitao ban peniateli yo pai benriu ban penimbiang ya kajai benriu ngidei peniateli kidon saungut ki MLA kata ka parti mentakan ongut POE ki bikila yala election tang saungut ru ki medai jengmut amdai bakeno Dr. Bom pek sosial media kim dan kidon tang armut ki balai yala election jayu ki armut lada tang saungut timla banyateli piongin ya penteli ke jai benriu kat sabalai pia benriu ngini ya poisono pe hima pise kata kamdei ka jingkeno jonga kamdei ka jingkren bain jong Dr. Bom M baro ki jingkren ki don hapok social media kita mo ki ban pendiateli ka jai benriu nga ong pai sya u kandidat ujongi ngalape ike jingkren jong u doktor Profesor Nolai Basyong Hadin jonga kandidat jongi teng ngaro nga bukti kejak ngakwa baun beilem iki wei kum bagi benya u tambah kapang apa iro ngamlap hi habaka VPP kala elak election ka om no kapisa shim lagi wei kabut te sanimo haba pihikai ka jing bhaba ka jing shisha pisha hikai kum tasa Minister tole tips ni janmit tole dekat ke bomon MP kata ka bakla habangi ba hikai banlong ki babha lada dei haba dumru ngi bha lada dei haba syairu ngi dei ban bha lada ka slap ru ngi dei ban bha lada ka rang ru ngi dei ban bha kata ke ka jing bha bak uneu kandidat jongi u Profesor Nonglai udai ubriu ubabha ukuran tangga nongrim lajong lada pipen job daki weipat ki kandidat naki weipat ki parti kum bakile hakapor bayalap election kabasua kejapai ya kasokar anda job makiru uta UMP ubadon hadalhi ubadai banya tre rengkat bat kasorkar jela ukelalong penban unong wo kejap pitarai karoi kapar ke development ki sanction baper kin poi hakum kata kapor nga ngaong kin nomwan pa ya u Dr. Nonglai jongi ubaka parti NPP kay penyen anda ulek sa Delhi kan sadon ka jinga tri rengkan hapdeng ke sorkar jela ka jongi bat un sabuddin ya ki kam ki basa teng hapok Delhi mene abang apoi hapok laimer Maria Cross ya kejingking selfie ngadang ong yo driver ani mensuat me Maria Poi hang ne lah habia yang lain de blok Henry mentah Poi hang tu ngas mau badan sa Amerika kasurok nang tai si yang ru airline nang si yang ru airline umdon su ka jaka blok ko pai ba it kli ala dese teng mano bale ikene mano bapen janai kini kisurok kijongi kadai ke sorkar MDA tenado usnem kat kendai spa nyau puar mudur mapi dai tak hadu usnem
arpo lai balala ban penbek marsteng hapo kajing alam jong ke sorkar MDA 1 kat arteli kita ki jaka ki bangi ekni hapdeng ka Meghalaya bat ka Assam bat kata kajing ekni ro ngam om kadai kajing ekni kadau tenrai kalong bangi baro ngide hapo ka Assam te mensuan lapen kaya ngi naga jela Assam tang maha kapor mapen ka hakapor mapen niin klem kedeu tikna ya uput usam kita ki kan arduli ki area ki dei ka upper Tarabari ka Gazang Reserve Forest ka Hahim ka Langpi ka Bordua Boklapara ka Nongwa ka Mautamur ka Khanapara Pilingkata ka Block 1 Block 2 Kanduli bat Karata Cera nagine ki kat arteli Riuteli lane 50% ladep ban penbaik hapo kajingelam jong ke sorkar MDA. Dina ta kadaw nga ong kajing keno kandon kajingelam bakla kandon tangbak gum kipat ba ngi day ban long ki basta kikmat jongi ki day ban yalam ini. Sakaway pat kajing keno kalong kane ka sorkar kamle ngila demand ya ka ILP kajing ang nut jong pai ba kadai banyo ya ka inner line permit pai ba nga ong ifi lada kadai ka bor jong ka state government ban declare ya ka ILP nadu ka MDA 1 ka cabinet kan jindala declare bala ai ya ka ILP. Henry ka bor ka siyong ha ka central government bak hadu menta ka central government kampat menjun. Today nga ta kadaw bagim patyo ya ka ILP. Tiban keno bakaday ka MDA bakaday ka NPP kata kalong ka babakla.